Ola, bo día. Chove fora, sí que toca punto de interior. Vou vos explicar primeiro un pouquiño algo que xa quedou aí atrás un pouco esquecido nos primeiros pasos, que son os adiantes e atrases do maneo. Podemos facelos de moitas maneiras. Podemos facelo sinxeramente movendo adiante e atrás un pé, marcando con un pé, mentres que o outro queda no sitio, adiante, atrás, ben, con o pé o outro, diante, atrás, podemos facer de frente, non? Ou en diagonal. Aquí podemos ir cos brazos acompañando a perna ou ao contrario, incluso diante, atrás. Ben, podemos desplazar o pé que está debaixo facendo adiante e acompañamos atrás, acompañamos, adiante, acompañamos atrás, acompañamos un poquinho, vale? Adiante, atrás, non se ve moito este, pero non se fai, non? Faise o adiante e atrás un polín desplazado tamén en algunhas ocasións. Podemos facer o adiante e inmediatamente movernos para facer o atrás e desplazar outro pé. Ben, entón sería facer adiante, atrás e logo facer o que sexa, non? O sea, é facer o adiante botando o noso corpo para adiante e agora ir para atrás, non? Dar os pasos hacia atrás. Ou ben podemos facelo tamén de lado, que é o caso que imos facer. Entón facemos o adiante en un sentido e o atrás no outro. De acordo? Repito, faríamos o adiante co pé de dentro e o mesmo adiante pasa a ser o pé de fora. Un punto moi sinxelo así sería adiante, atrás e cambio. Este cambio facemos un pasiño de garza. Adiante, atrás, e levantamos a perna como se fora adiante, atrás, e levantamos, adiante, atrás, e erguemos. Ou ben podemos agacharnos un pouquinho, adiante, atrás, e agachamos, adiante, atrás, e agachamos, adiante, atrás, e agachamos, e baixamos un pouco o brazo de parella. 1, 2, 3, 4, e agacho. 1, 2, 3, 4, e agacho. 1, 2, 3, 4, agacho. Lembrade que temos que sacar sempre o pé de cerca da paella, o pé de dentro, adiante, vale? Tan, taca, taca, tan, taca, taca, tan. Marcamos, xiramos, marcamos para atrás e cambiamos de pé. Os pés fan 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e adiante, atrás e adiante, atrás, adiante, atrás, levanto o pé. Para bailar un maneo, para un maneo bailaré, para bailar un maneo. Bueno, vou acoplar calquera. Dalle caña a estes pasos base porque son necesarios para despois coller todo o que veñamos facendo. Veña, hasta mañán.